abadongba Jisu Krista mapanung ropa adisa apiyu ngichoko tinong kada akanyang nong ko amuanong revival ayong zongrang bachana amuanong amalangu chapa lira along di maliba lira inong uchime ko chame ko ako thali la abadongba ne ikyang malang mabe janong chai ang ina mathena ko matheba uchime ba chame cho khadanung na ang khali cho yuzira di adongna I ba revival la ako ngu nolam khako isa nyakhi khadu khuro ko nyakhi khadu khuro de narana ala ni cheba I mababa kuza ating mabe janong revival be kya ina ni cho kyo ko atong che kya cho kyo ibam chi ating mabe jaba kada wa zongrang ba mapanong ni za ra chama ta apadong ba mapanong atong che arang che lana nararo ko aparate mayo ko mayore tanye hila khado wina loli na thali apadong ba mapanong roko narate ala kanyang re abadong ba Jisu Kristana na tingyo ko matheli baza atong de mala ngitsara pete ngusotanong rona mababaza atong de ma hacheko abadong ba Jisu Kristara kamkiboki kanyang longphi akongu abima banong rora apamde kanyang re yutira di khatoi revival bekha Easter Sunday roi Father's Day roi Mother's Day roi Christmas roi, New Year roi lado, ro abadong ba mabaro. Nara desa gichire, abadong ba Jisu Krista za hiri atoche nyamong lado manong hey, bekya pamla, na kamcho yo bajaba, na mawajo yo bajaba, abadong ba kyang aning se janong, isa taon suro kadula, lang shuchona. Mapanya paring nyamong khatu konda khadu mapanong rore hatalami bekha amache chekhang la abodong bana abi bekha manu bekhang la nekhang bekha majo be nong akho hajada de la manu bal dinong hache ko thapche adidi du yang chiro rati maza makina he kho hajasa choma chire